Peović postavit će ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Hvala. Premijeru, znamo da se vaše viđenje stvarnosti i viđenje stvarnosti većine ljudi u Hrvatskoj često ne podudaraju. I danas ste ovdje spominjali rast plaća, rast mirovina, bez da recimo spominjete koliko su plaće rasle u drugim zemljama kada bismo vidjeli da zapravo naše su plaće rasle manje i zaostajemo u odnosu na te druge zemlje. Ali dobro, i sami ljudi vide da jedva spajaju kraj s krajem u doba inflacije i da njihova vizija nije baš ista vaše. Sad donosite Zakon o pomorskom dobru gdje vaši ministri i vi tvrdite da će to biti obrana naše obale. Istovremeno udruge za javno dobro spremaju masovne prosvjede upozoravajući da je ovo vjerojatno cijena za Schengen i da ćemo je platiti tako da će strani tajkuni, evo, ne miješati se sa domaćom sirotinjom i dobiti pravo privatne plaže. Ali kako da znamo šta je stvarno istina? Možda biste mogli tražiti vjerodostojno tumačenje zakona, ali to već ne radite neko vrijeme. Ali imam rezultat, imam rješenje. Znači, najbolje je gledati što govorite stranim investitorima. Pa ste ovdje, znači, u brošuri Ministarstva gospodarstva rekli da imamo najjeftiniju cijene radne snage. Što se tiče brošure vezane uz pomorsko dobro, ovdje imate brošuru jednog zadarskog investitora u Zadru koji se hvali time da će oni koji kupe njegove viletine na Ugljanu moći stvarno imati privatnu plažu, pa se taj poduzetnik hvali sloganom truly private, truly yours. Imat će stvarno svoje privatne plaže, stvarno njihove plaže. Pa premijeru, pitam vas, trebamo li čitati brošure u kojima se zapravo razgovarate s stranim investitorima da bi mi znali što vi zapravo mislite, ili ćete taj Zakon o pomorskom dobru kojim ćete stranim tajkunima omogućiti da se ne miješaju sa hrvatskom sirotinjom povući zato što niti je ustavan, niti se zapravo donosi na pravi način i zbog toga pozivam sve da izađu na ulice, što ćemo i napraviti. Izvolite odgovor, predsjedniče. Poštovana zastupnice Peović, vi ne samo da niste glasali za onu deklaraciju o Ukrajini početkom godine, nego niste ni sada kad smo glasali o vojnoj misiji pomoći Ukrajini, a uz to optužujete Vladu da je kvislinška. Dakle, na najgrublji mogući način se izražavate o nama, a onda zajedno sa svim ovim tu plačljivcima plačete kad vam se nešto čvrsto odgovori. Što se tiče Zakona o pomorskom dobru, dakle Zakon o pomorskom dobru je prihvatila Vlada, nema odredbi koje bi onemogućile ljudima da dođu na plažu, govorite neistine, dezinformacije, želite kreirati problem gdje ga nema. Imate ovdje ministra mora, gospodina Butkovića koji je o tome govorio javno, koji je to što vi pokušavate insinuirati demantirao. Imat ćemo rasprave u Hrvatskom saboru, 2 čitanja, ovo je važan zakon, ogroman zakon, zakon koji se donosi nakon jako, jako dugo vremena, pa onda umjesto da govorite o nekim brošurama i nekim privatnim akterima za koje niko drugi osim njih ne mogu odgovarati što publiciraju, čitajte zakon, čitajte prijedlog zakona, kad bude došao na dnevni red iznesite vaše argumente, suzdržite se ovih teških riječi o kvislinškoj Vladi jer ta ista kvislinška Vlada je digla ljudima plaće, digla je ljudima mirovine, dovela je Hrvatsku na investicijski rejting, osigurala u krizi rast od skoro 6%, limitirala svojim paketima inflacijske pritiske, distribuirala građanima i gospodarstvu 3,6 milijardi kuna. Za razliku od vas mi mislimo na penzionere, za razliku od vas mi mislimo na poljoprivrednike, za razliku od vas mi mislimo na ribare, za razliku od vas mi mislimo na ljude koji su u socijalno siromašnom stanju, za razliku od vas mi mislimo na one koji primaju dječji doplatak, za razliku od vas mi mislimo na nezaposlene, za razliku od vas mi mislimo na hrvatske branitelje. I pomažemo da funkcioniraju i nevladine udruge čak, i škole, i vrtići, i fakulteti, i bolnice, i domovi za starije. Dakle, tako sveobuhvatan paket, 3 koja smo mi donijeli prošle godine, precizna, ciljana, pomogli građanima, uz to imali kvalitetan dijalog sa socijalnim partnerima, zaokružili su okvir naših postignuća u godini isporuke i sve te vaše komentare koji se baziraju ne znam na čemu, a očito ne na pouzdanim podacima, možete
mačku o rep objesiti i ne govorite više da je ovo kvislinška vlada, ovo je vlada koja radi za hrvatski interes. Zašto i za koga vi radite, gospođo? To je pravo pitanje. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Molila bih vas kao predsjednika Sabora i predsjedavajućeg ove sjednice da upozorite premijera na ustavno pravo svakog zastupnika da glasa i govori ono što misli, da zaštitite zastupnike od kontinuiranih uvreda premijera koje su sada već postale običaj i da u skladu sa Poslovnikom ako treba i zaustavite sjednicu. Hvala, kolegice da bi Benčić. uveli reda. I ja ću vam Kolegice Benčić, sjedite, dobivate opomenu. Nećete mi reći da sjednem, imam 1 minutu da kažem svoj prigovor. Dobivate drugu opomenu, izvolite sjesti. Pa vi ne znate Poslovnik. Pa to je problem, izvolite si sjesti. Da. Ali samo nešto bih htio reći. Kažete da zaustavim premijera od uvreda zastupnika, odnosno da ne vrijeđa premijer zastupnike. A mogu li isto tako zamoliti zastupnike da ne vrijeđaju premijera i ministre? Naravno da ne mogu, jer je to dio političke borbe. Tako da nemojmo tražiti nešto što vi činite kontinuirano oporba proziva vladajuće, vladajući oporbu, pa to je parlament. I sada bih ja trebao samo predsjedniku Vlade odrediti što će on govoriti. Naravno da to neću činiti, predsjednik Vlade odgovara na pitanja onako kako želi, a naravno da će naši građani procijeniti ko je tu u pravu, a ko nije. Svako u skladu naravno i sa svojim političkim preferencijama. Kolegice Peović, vi tražite i povredu Poslovnika i imate pravo na odgovor sada predsjedniku Vlade. Da, i jedno i drugo. 238, da, tražim jer želim reagirati na vaš komentar jer iz njega bi se dalo iščitati da sam ja vrijeđala premijera. Rekli ste znači nećete reagirati ako premijer vrijeđa zastupnike, ali zastupnici vrijeđaju premijera. Što sam ja rekla? Ne, pa nisam govorio o vama. Što je vrijeđalo premijera. Kolegice Peović. Ali on je mene vrijeđao, znači trebate zaustaviti sjednicu. Kolegice Peović, pa kakvi bi to bili kriteriji da ja svakoga zastupnika ili zastupnicu koji uvrijedi drugoga, odnosno vi procjenjujete da je on uvrijedio, da ja stalno nekoga upozoravam. Pa onda bih ja ne ovoliko opomena, već puno sam ih dao, ne zbog onoga što govorite i sadržaja, nego zbog kontinuiranog i namjernog kršenja Poslovnika, znači zlouporabe povrede Poslovnika. Kako bi to izgledalo? Kako bi izgledao rad ovog Sabora? Kada bi ja cijelo vrijeme ukazivao da ste nešto što je izrečeno uvredljivo. Dakle, molim vas, imajmo jednake kriterije. Kada se grubo govori prema Vladi, prema ministrima, prema vladajućoj većini, prema vladajućoj stranci, onda je logično i normalno da će vam i oni odgovoriti na isti način. Tako da držimo otprilike podjednake kriterije i tako ćemo i nastaviti. Sada vas molim da